راپورتا هری نو جه سویدا گیشتمه من حس کرهون بزانه بن دوی دمیده آنها لسویدا چید بچنابه سولین محمد امین اف راپورت شاندیه. پشتی هفته که شر و پفچونان لپارێزگەها سوێدایê ئاگربەست هات راگهاندن لسەر عەردەیە ڕەوشنە گوهەریە. Di navbera eşîrên bedewî û çekdarên Durzî de li nav Swêda û gundewarê wê şer berdewam e. طبعا الاشتباكات مستمرة من قبل عصابات الهجري. هلبت شرو پفچون جالي باندين هجري و هروها پاشماين رژیم ين كلگل وانن كشهر دكن و بمپيكرن اندكن بردوامن ام جي بردوامن و بسايا خودي ام كنترول بكن ام لجير د سلاطه دولتنا ام خلكن عشيرانن او ببريارة دولتي پابندن يكم جار و دويم جار ام پابند بون ليوان بمپيكاري كر لو ما ام حطا دلوپا داويج خوينا خوا شريوان بكن او پابند نابن بمپيكاري دكن گروپا هجري سوزي بمپيدكه گوتنج گروپا هجري و پاشماين رژيمي ريا الوضع الاشتباكات شغالة روجو هاي شرف پفشون بردام من هجمار برینداران گلکه شر بردام من هجمار شهیدان بهتره ام پیامکی آراسته طایفه درزی و شیخ وانو جنو زاروک و سویلان دکن کوچک خو را دز بکن ام نخوازن سیانه بگیهنن وان کیشه امه به حجری ریا کل دیجی عشیرین باشور سوریه ین سویدای کنکوژی کرنه کیشه امه لگل گروپا حجریه کیشه امه نلگل کسن سویله سویل بلا المال خو بمینن چکن خو را دز بکن تپرزگریک امه بوان رنینه ام امان دد نوان جبو چاودێریە ئەگربەستێ و پاراستنا ئەولەهیە هێزن حکوومەتا سووریە لە هێن خاڵان لە دەردۆرا سوێدایە بجەهبوونا و دەکەس دکەن کو ئەوێ ڕێل بەر بنپێکردنان بگرن. نحن متواجدين هون لضبط الأمان ام لوی دارین جبو بجهکرنا اولهیه و نیشتنا شر دنابرا عشیران و هیزن سویدا ین دروزانده ام ریگری البردزیه دیکن و چه کسی که زیده گاویه دیکه ام ناهلن و هابکه فرمان جناب سروک جمراهات جبو ام اولهیه بجه بکن و شر دنابرا عشیران و هیزن دروزانده نهلن. لگوری وزارت تندرستیه سوریه هجمارا قربانیان شر گهاشت 206 کسی و نزی 1700 کسی بریندار بونا لهن امار نفرمی دبیجن کو زیدتری 700 کسی جحرد و آلیان هاتنا کشتن و بصدان بریندار بونا رخصنا ناف دولتی یا کوچبری اشکره کر کو ج 13 تیر مهوا زیدتری 7,000 کس ج سویدای کوچبر بونا رخصنا ناف دولتی یا کوچبری اشکره کر کو ج 13 تیر مهوا زیدتری 7,000 کس ج سویدای کوچبر بونا دناوا دستوردان و هولین حکومت دا شر و آلوزی بردواما و ایش و آزارن سیویلان جی زیدت بن اف یک جی بار حکومت سوریه گرانتر دکا و چارەسەریە سیاسی جهوله دور دخا. سولین محمد امین رودا و سویدا.